लिपाको निपेगो दुने डेन्जङ डो छिवो गुई खुमसिके कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि जुगु डो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय या प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम कथन डेन्जङ न्यारो वो चे पेमेसिके आरटी-पीसीआर वो खुसावो गुई गुमेसे एन्टिजेन विधि पाखे यागो नमुना परीक्षण ने डो छिवो गुई खुमसिके संक्रमण पुष्टि जुगु ख डो छिवो छिन्याम सिके पीसीआर विधि पाखे व चे छमेसिके एन्टिजेन विधि पाखे परीक्षण याबले कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु ख ठुठा खुइ निस व झिम सक्रिय संक्रमित अवस्था डो आइतबार डेन्जङ निस व खुइ निम कोरोना संक्रमण मुक्त जुगु मन्त्रालय न ढागो दुसा मिग कोरोना संक्रमण च्याम सिगु डो ठोनाप आटक कोरोना सिपिने गोल्या सोरो व चे सोम ठ्याङ्गो डो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव पुचया महासचिव नेत्र विक्रम चन्द प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली याता नाप्लाना दिगो डो आइतबार बारवाटारे जोगो पेटे सोंगु बुढे सहमतिया कार्यान्वयन नेता कार्यकर्ता रिहाई व लिपाको राजनीतिक परिस्थिति या विषयले सहलजुगु पार्टी प्रवक्ता खर्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड जानकारी बिहादिला विप्लव पुच व सरकार डठै फागुन 20 गते पार्टी यातायातको प्रतिबन्ध हटाइएको कारागारे डुपी विप्लव पुच या नेता व कार्यकर्ता रिहाइएको व डक्को मुद्दा खारेज याएको सहमति जुगु ख वहे सहमति कार्यान्वयन नीति विप्लव ओली लिसेन नाप्लाना वया चंगु डो नेकपा एमाले नेता रामबहादुर थापा गृहमन्त्री पद शपथ कया दिगु दु चितवन निवासी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी थापायत शपथ ग्रहण याका दिगु ख एमाले प्रवेश दिम थापायत माओवादी केन्द्र कारवाही या ढुङ्गा राष्ट्रिय सभा सदस्य पाक्न वेक पदमुक्त जुया दिगु दु पदमुक्त जुइढुङ्गा हाक्न शपथ कया मागु व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री थापा शपथ कया दिगु ख वेक राष्ट्रिय सभा सदस्य मजी ढुङ्गा खुलाया नीति जक मन्त्री जुइदैगु जुगु दु शपथ ग्रहण समारोहले सभामुख अग्नि सापकोटा सहभागी जुया मदिल सरकार थौ समभाव कने मंगलबार मचातेटा लक्षित राष्ट्रिय विटामिन ए व किमिया वासा नकिगु ज्याजोन्याको गुडु खुला निसे न्याडा टक्क या मचातेटा विटामिन ए क्याप्सुल नकिगु जुगुडु अथे दक्षिण निसे न्याडा टक्क या मचातेटा विटामिन ए व किमि निगुली वासा नकिगु जुगुडु वैशाख 6 गते थौ नेगुली टो फ्यु पिन्ट 7 गते नके फैगु व्यवस्था यागुडु ठत छिंगु वितरण केन्द्रीय वना मचातेटा विटामिन ए व किमिया वासा नकेता स्वास्थ्य मन्त्रालय सकल अभिभावक पिन्ट इनापियागुडु सरकार दिरस मचातेटा राष्ट्रिय विटामिन ए व किमिया वासा नकिगु एना वया चंगुडु नापांगु खुसी न पिन्त आन नके मागु मन्त्रालय अधिकारी पिन सधागुडु ठुगु डङ कोरोना संक्रमण या जोखिम दु पिन्ट वासा नकिगु ठ्याटक वनेब्ले स्वास्थ्य सुरक्षा या मापदण्ड पालना याकेता स्वास्थ्य मन्त्रालय इनापियागुडु वितरण केन्द्र विदभाद मयाएट सम व्यक्ति व मेपी व्यक्ति दठुई कम्ति न निगु मिटर या भौतिक दूरी कायम याएट अनिवार्य रूप मास्क देत साबु लख टक्को मछि ला सिलेट व सैनिटाइजर छेलेटा मन्त्रालय इनापियागुडु भारतीय हरिद्वारे गोसागोको कुम्भ मेला बोटिकया स्वदेश लिहा जायातिम पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले समर्थक पिन्छ स्वागत यागुडु भारतीय हरिद्वारे गोसागोको कुम्भ मेला बोटिकया पूर्व राजा शाह आइतबार निने स्वदेश लिहा जायादिगु ख वेकया त लस्कुसिया त समर्थक पि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ठेंको गुडो राप्रपा नेपाल लिया नामे नेपालले लस्कुस दो चोयाटको ब्यानर लगाइदिया मेगो ठिठी पुचल ब्याग्न ब्याग्न ब्यानर सहित लस्कुसियाको नीति समर्थक विमानस्थलले ठेंगो गुडो विमानस्थल पाखे पिहावे खटम पूर्व राजा शाह पञ्चकन्या पिन्छ तफस्वा मान लस्कुसियाको ख लाटे नेपाल या झण्डा जना उपस्थित ज्यादिपि समर्थक तेस राजा या समर्थने नारा समेत ठेको गुडो गुनु न्यवा निसे न्यानाचोंगो खोपया बिस्का जात्रा मिग कोचागो डो खोपया कुमाटवाले ठनाटगु ला मडगो यसी देव कोठला थुसिया बिस्का जात्रा कोचागो ख खोपे बिस्का जात्रा या चोले निगो यसी देव ठनीको परम्परा डो वंगु चैत 31 गते यसी खेले लामडगो यसी देव लिसे कुमाटवाले न ला मडगो यसी देव ठनीको परम्परा डो तर थुसिया चैत 31 गते ला डुगु म मुख्य यसी देव या त ठने मफुसेले वैशाखी 1 गते शनिले तिनी ठाउँको खसा वया पचालिपा ला मडुगो यसी देव कोठगु ख ला मडुगो यसी देव या त ढासा बिस्का जात्रा या डक्ले लिपाङको दिने जक कोठलेको चलन कथ मिग वैशाख 5 गते कोठगु ख अन्यना दिसन डेपिनिया बुख भारतीय कोरोना भाइरस कोभिड-19 हुने लिपाङको 24 को दुने 1501 जना मनुता सिगुडो
भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालय बिगु जानकारी कथ उगु ई दुनिया थप 2,61,000 सिबा उपमनुटेके कोरोना संक्रमण पुष्टि सुगुडु ठुलिसे भारतीय कोरोना पाखे संक्रमित जुपिनी गुल्या 1,43,00,000 सिबा उप ठेंगु दुसा सिपिनी गुल्या 1,77,000 पले ठेंगु गुडु रिपांगो 24 को उडुने भारतीय महाराष्ट्र 67,000 सिबा उप संक्रमित थप सुगुडु अठे उत्तर प्रदेश 27,000 कर्नाटक के 17,000 व छत्तीसगढ़ 16,000 सिबा उप संक्रमण खने डुगुडु भारतीय कोरोना या सक्रिय संक्रमित पिनिगुल्या 18 लाख पले ढुंगु गुडु हलिडेंका कोरोना संक्रमण पाखे 30 लाख सिबा उप मनुटसी ढुंगु गुडु जोन हपकिन्स विश्वविद्यालय या तथ्याङ्क कथा कोरोना पाखे संक्रमित जो पिनिगु मुकल्या 14 करोड सिबा उप ठिने ढुंगु गुडु बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जहान राजकुमार फिलिपिया अन्तिम संस्कार जोगुडो वेकया बिन्डर्स कासले जोगु सेन्ट जॉर्ज च्याम्पियनले अन्तिम संस्कार यागु ख अन्तिम संस्कार या समारोहले नेपाली ई कथा शनिबार बनी ज छिपा च्याटाइले सेन्ट जॉर्ज च्यापले जोगु ख कोरोना भाइरस या महामारी या कारण राजकुमार फिलिप या अन्तिम संस्कार सीमित मनुटेट जक बोटी कागु ख बेलायत सरकार लागु यागु नियम कथा फिलिपिया अन्तिम संस्कार साई परिवार या पिलिसे थठिटी याना सुई मसिया जक बोटी कागु ख अठे समारोहले सुरक्षा बल या नेस व सुई ममल्याक दुजटेस बोटी कागु ख ठौया नेपाल भाषा समाचार थने कोचागुडो प्राविधिक भाषा दिलीप कुमार मर्लिसे जी नरेश थेस्मी अलेजी महसन सरिसमा यातना वनिता उजम बियादिसा ठौया छिगुदी भिजीमा सुबा जेमा भा